Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuki, kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Bless, and Christopher Apimuar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Juanita and Melissa, Jamie, Jasmine Serrano, Jerome Malig, Erwin and Erwina, Jade and Janela, May Tony and Randy, CJ and Febrero, Kim and Maricar Mariano, Yuan and Marshall Mariano, Bailen, Cuenco and Serrano family, Alfredo and Alicia Cayanan, Mercy and Jeffrey Rabadon, Bong and Jasmine Minaves, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Joel and Ann Inco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Ami Sikat, Chito and Jonah Lansang, Josefina Ramos, Antonio and Rebi Sahagun, Bong and Ellen David, Rex and Arlene Laksa, Otis and Adi Laksa, Alvin, Anja, Adrian and Abigail Sahagun, Edward Miguel, Elijah Dayan David, Maria, Boy, Auring, Resi, Sila, Jose, Puring, Juanito, Tess, Rolly, Bobet, Lenny, and Miguel, Carlen, Shan, and Luan, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Cheryl Regalam, Frederick and Jen Castro, Manuel Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Melay and Bong, Danan, Victor, Ben C. David, Kennard and Anna King, Juanito, Jamie, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe and Nereo Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Eric, Teresita, Renato and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristoval, Cedric, Liza and Eleonora David, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Giao family, Jam Lebria, Ralph and Hazel Manlutak, Rufina, Ocampo family, Almario Sikat family, Orlando Ocampo, Hill and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn, Marie Ledesma, Kevin and Shelo de los Santos, Luis, Vianney and Viancia de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon, Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando, Crizen, Christopher, Zenaida and Nicole Cuenco, Remedios Tarok Isagani, Rima and Irish Mercene, Jesse and Kathy Rodriguez, Mark Anthony Roque, Hill and Alena family, Jasriel Kayanan, Algelen Kayanan, Jasmine Navarro, Lawrence Alipio, Jomar and John Matthew Rivera, Mark Jan and Rivian James Mendoza, Kenneth De Leon, Winchell and Jasmine Magtoto, Miguel Olchondra, Joshua De Leon, Chito Lacson, Jenver Daca, Princess Ortiz, Kiara Dairit, Aaron Trinidad, Carl Swing, Andrea Katakutan, Arlene Manansala, Juanita and Lorena Manlutak, Angela Manlapas. Para King Aldoning Kebaytanang, Ira May Romero, Alma Malig, Alicia De Castro, Kathleen Mile Aquino, July Mercado, Alberto Olalia, Loida Gaza, Romina Laksa, Geraldine Lim, Joanne Dizon, Lourdes Taya, Zapania Diamson. Para King Makapasubaling Kayadwanan D, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shatles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian,
Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan, Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios, Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Michelle and Andrew Gonzalez, Minette and Nathaniel Kayanan, Pilar Ocampo, Maxen Chua, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chi Carion, Abner Eugene Gozum, Ramonita and Ronaldo Bolos, Carmen Bautista, John Alfred, April Anika, Aliana TJ Castro, Randolph Latorre, John Mark Lasco, Patrick Miguel, Ian Lasco, Patrick Janina, and Miguel Rivera, Justin and Kyle Inco, Lita Manarang, Arcel and Shangri-La Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Conrado Bisda, Rain, Jasper Bisda, James Benedict Layug, Betty Ong, Christian and Jesselyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Minerva Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Martin and Jem Sicharing, Willie and Irene Castro, Raymar and Mariel Laika Manlutak, Jen Manalili, Raymond San Juan, Donna Junjun, Jenna Josh, and Jazel Estrella, Danilo Layug, Shane Layug, Lutgarda, and Gloria. Para King Malaguang Kapaldenandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Bituin, Beatina Cañonero, Venedita Amante, Kit Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilio Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Puencelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusong, Lucia Infante, Ines Torres, Zacarius Meneses, Lucia Flores, Maria Gracia Santiago, Engineer Fred Menes, Karen Bautista, Erlinda Calma, Jovita Nabung, Divina and Ignacia Evangelista, Jeneline Gatbonton, Piping Between, Esting Estrella, Francis Garcia, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Ernesto Mendoza, Flora Tambalo, Ken Rosal, Jordana Mezzetti, Gabriel Ragonesi, Arceli Vallolero, Rita Chonco, Corazon Barbasa, Nita Cortez, Joe and Lita Tantenco, Rodolfo Manyo, Lenny Carreon, Epifania Liangco, Melchor and Reynaldo David, Tess Baging, Nerio and Joe Tantenco, Dorita Pagintalan, Severa Rivera, Bienvenida Ocampo, Almario Manlutak, Christian Tayag, Josephine Calma, Jose Castro, Leonardo Cayanan, Raquel Anadon, Marcelino Lagman, Norberta Bartolome, Edgar Gigante, Roberto Gozum, Magdalena Punzalan, Izagani and Rima Teresita Roque, Raul Lenny Gozum, Cosoncia Malyari, Purita Hinco, Joseph and Jos Montemayor, Ronel Tenco, para King Kapayapan din Kaladwadi, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrude, Celedonio, Cesar,
Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Ernesto, Alfonso, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medala, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mihirilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Hilda, Melchor, Nenita, Harolyn, Joel, Lani, Carmelita, Isidro, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Theodore Sr., Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquides, Belen, Benesio, Corazon, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermigilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Rosalinda, Serafin, Marcelo, Victoria, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito Primo, Mario, Roxana, Archie, Pacifico, Benita, Alice, Jenny, Ruben Sr., Reynaldo, Elena, Charmaine, Saturnino, Alfredo Sr., Teresita, Roland, Virgilio, Angelita, Rogelio, Josefina, Cerilina, Francisco, Federico, Rosita, Alejandra Cecilia, Milagros, Francisco, Juan, Dominga, Tarcisio, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Marciano, Estela, Marlon, Violeta, Jamie, Kien, Jarvin, Renato, Marvin, Arthur, Dominador, Boboy, Dado, Andang, Dolfo, Epang, Kaye, Julieta, Maria, Francine, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Pedro, Catalina, Ernesto, Milagros, Berta, Marivic, Valentino, Belen, Rosalina, Silverio, Ricardo, Romeo, Normita, Margarita, Dencio, Sabina, Lita, Francisco, Richard, Jonathan, Gilbert, Eufrenciana, Danilo, Consuelo, Cesar, Ising, Bining, Boy, Julian, Gilbert, Let, Oscar, Jerry, Leonie, Nicole, Machas, Roel, Carol, Juana, Magdalena, Ben, Ipi, Ben, Diding, Lito, Lina, Cari, Narciso, Lourdes, Aurea, Benjamin, Cecilia, Renato, Remedios, Joseph, Eraquilo, Dionisio Fernandez, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Jose, Apolonia, Claudia, Lucia, Leonor Gasa, Maria, Teofila, Maria, Roel, Joselito Kayanan, Pedro Remedios, Vincent, Manding, Bernardo, Charben Kayanan, Valentino, Gregardo, Virginia, Maximo, Mirna, Marilu, Margarita, Jasper Charles, Fernando Bungay, Dolores Castro, Oscar, Jacinto Sr.,
Seferino, Estrelita, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, at dingagang maldang king kaladwaking pulgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarelam.
Anting meto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. At kekal antimuri. Kaniti pong 14 na Domingo ning karaniwan na panahon, bisan pa sa nakatamo ning Dios, king kayang lamesa, ban misan pa, itubod na katamo king yato, anting Kristyanos, itubod na katamo, ban maging lupa na keti yato. Karing balang pinandit, anilingad tamo at sa likot tayang lupa ning Dios, king pangatao tamo. Karing balang pinandit, tayatengalan ning lupa ning Dios, karing kapara tamong tao. Karing balang pinandit, taya buring lawan ning kayang lupa, karing tao lalong-lalo na karing pakakalulo. Anyawaran tamo yung kayang kapatawaran, ampon sikanan. Iyagkas tangining miyag nanagnaning kapanisan, magkumpisal ko, king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip aman at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panagabuko, kanwa naman ang kapilan mo ang birhen. Karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipinalangin niyo ko, ing Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, iyuli nakatangan sana ang gaking biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ing banwang matas, aring
Manalangin tamo. Oy pa, king pangabangon ng iba't king kamatayan ning kekang anak, mi baiting bayong biye. Ing pibata ng pamaylasa, binalik na ing kapanayan king metong ayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilan man, na kaya silo ning kasalanan, kapamilatan ding alang ulagang pangako ding lilipas sa tula. Gawan mo kaming parating kasan metong mo, ban mi pabanalan ning tulami, at munyebyeing lugod mi. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Mumunang pamamasa. Pamamasa ang pangking libro ng Isayas. Inggi yaing migsalita. Magisan metong kayo kintula ning Jerusalem. Magsaya kayo para king Jerusalem. Ikong sablang malugod kaniting syudad na. Magisan metong kayo ngeni king tula na, ikong sablang menangis para king Jerusalem. Ikatulayo impanga sa plala na, antiing bingot king salo ng imana. Ngana ning Ginoo, iyatad ko keka ing alang anggang kanawan, impibandyan daring bansa, magus kay kaanting ilog a ekakati. May ngali kakimbingot a pasuswan ng imana, kikilikan na at sisesen king mipnong lugod. Nung makananong paligayan ne ing meto nga ima ing anak na, makainyan dakang paligayan karin king Jerusalem. Otang akit mo na ing mapalyari iti tumula ka. Pasigdangan na ka at dinan masanting apamikakatawan. Abalo mo kanita king ako ing Ginoo, sasaupan ko la detang mamintukan nako. One papakit ko ing mwako karing kalaban ko. Ingamano ning Diyos.
sakyang matula, king Diyosing metoyatu. Kuli sakyang matula, king Diyosing metoyatu. Kuli sakyang matula, king Diyosing metoyatu. Purihan iyeng Diyos kambening masayang kulisak, ikayong sablang melalang. Dalit kayo king ikaligayaning kayang lagyo. Kaya ibiyeng tapat kapurian. Sabihan iti king Diyos, tutulang makapagmulala din kekong dapat. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Arap mo ding sabla sambala, dalit lang kapurian kekat king lagyo mo. Meko kanilawan yuwing makapagmula lang dapat ning Diyos, hangga king upayana. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Indayat malat kewanang mamala, iniyame katalakat laliputad na, ning tao ke katamong pipumpunan. Mesaya tamuli na niti kayang depatan, yaing magariking alang hanggang upaya. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Ikong sablang ating takot king Diyos, umeko keniyot makiramdam kayo. Ibalita ko ke kayuing sablang depatan na kanako. Purihan iyeng Diyos ulingin ka na kung dalangin natinggian. At lugod ng kupupas kako nakalingwan. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu. Kulis akyang matula, king Diyosing metoyatu.
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tawo, Galacia. Para kanako, ing bukod mong apag maragul ko, yapin ing krus ning ginuta mong Heso Kristo. Uling king kapamilatan ning krus na, ing yatu, metene kanako, at ako, metena ako, king yatu. Alang mamaliwa ulaga, nunging metong nga tao, may circumcision yo, o aliyo. Ing bukod mong matimbang, yapining yo, metong yang lelangan, alubos ng mibayo. Ing kapayapan at pakalulo ng Diyos, manatili sa karing sablang tutuki, kaniting tuntunan. At karing sablang bibilog king Israel, akeyang balen. Kay ba't naniti, nako sa miragdagan akasakitan, iba't kanino man. Sapat no rin biyok, aatsu king kakong katawan, ban makilala, king ako, alipan na kong Jesus. Ing grasya ning ginuta mong Heso Kristo, manatili sa kayungan, ikong kakong kapatid. Amen. Inga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapan ng Kristo, at ing kaganapan ning kayang amano, mamale kaya kayo. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At kaya ka, Antimur, Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Ing Ginoo memili ang 72 lalaki at tinubod nung tidwa-tidwa, banmuntanong mumuna keya, king sablang lugal apuntalana. Sinabi na karela, ing palutan dakal, dapot ding papalot, di taklamo. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakal at talapagobra, barang tipunan ing keyang pupol. Lumakad kayo, ako tutubod da kayo antimong tupa, busal daring asong gubat. E kayo magdalang pitaka, o supot pagpalimos, o sandalyas, at e kayo tutok ng tuknang mamuge, kabang dalan. Kapilan man alungob ko king meto nga bale, sabyan yu pamo, kapayapan king bale iti. Nung ing makatuknang ka rin, malugod yaking kapayapan, manatili keya ing kapayapan. Nung aline man, ibawi yu ing binye yung kapayapan keya. Manatili ko king bale at tanggap ke kayo. Mangan kayo at minum king nanumang iyampang da ke kayo. Uling ing magobra, mangain tulid ya king upa. Eko lipat-lipat tuknangan, nung munta kayo king isa numang balen at tanggapanda kayo, mangan kayo king yapagda ke kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin, at sabihan nyo karela, ing kayaryaning Diyos malapit ne ke kayo. Dapot nung munta kayo king isa no pamang balen at era ko tanggapan,
luwal kayo karingdalan at sabihan niyo, ang yanging alikabok ning balenyo, mga pakat karing bitis mi ipagpagmingan timong tutol laban kay kayo. Dapat asahan niyo iti, ing kayaryaning Diyos, malapit ne kay kayo. Sasabihan ko kay kayo, king ing Sodoma, tanggap yang maya na parusa king aldoning pamanukum kesa king balen na ita. Migbalik lang mitmong saya, ring 72. Ginu ngarang sinabi, pati ring demonyo may mintula kaya kami uli ning lagyo mo. Nga ng Jesus karela, ikit ki Satanas ang timong kildap, may nabong iba't banwa. Makiramdam kayo, dininan da kayong upayang damusak ubingan na talakdan, at may king upaya ning kasalang, at alang nanumang makapanasakit kay kayo. Dapat eko magsaya ngening ding mga roke espiritu mamintula kay kayo. Nune tumula kayo, uling ding lagyuyo, makasulat nala karin banwa. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Atin ko pong, di takbo pong request kaya kayo. Simplihan mo naman po yung request. Baka ring aliwa po, ela po komportable. Mabilis mo pong mabilis. Nung malyari yo pong ilukas, mabilis mo po, sa kayo rin po ibalik. Then kaya kayong face mask, mabilis mo po, kaya babayo la, sa kaya po lawanin kaya kayong kasiping. Lawan niya pong maratnaing kayang lupa. Lawan niya po yung, mabilis mo po, balik ko niya po yung face mask yun. At sa kayo po sabihan ngeni, sabi-sabeta mo, sabihin niyo po kayong kasiping yun, anong klasing pagmumukhayan? Anong klasing pagmumukhayan? Patse po yung meto nga tao, anak ya lupa, pero gang matuane, ing aus tamo ka rin, baby face. Baby face. Potangin tao naman, medyo anak ya pa mo, pero medyo matuane itsura, ing aus tamo ka rin, medyo matured face. Matured face. Deng aliwa naman, deng taong lupa ng mapagal, ang yangay pa man may gobra, lupang mapagaling itsura da. Nang aus taking lupa da, mukha kang Haggard. Baluday yan, Haggard o Versosa. Then naman siping nyo, lawan nyo na lumang po rin siping nyo, mukhang pera. Biro lang po. Kapag ang tao, patseing tao, alayang marine, austa mo kaya, makapalang mukha. Patseing tao, mi pakarineya, madalas sabyana, ay, ala na akong ipakit lupa. Wala na akong maihaharap na mukha. Kapag ayaw nating makitang isang tao, patse eme buring akiting taong kasaman mo, sabyan mo, ayaw kong makita ang kanyang pagmumukha. Pota namang in tao, sobrang mimwaya kitang metong talagang tao, sabyana, deng aliwa sabyana, kapag nakita ka uyon, babasagin ko ang kanyang mukha. Kaluat tanong akakit deng lupa, ing buong lupa na ning balang metong, pauli daring face mask, manibatan niyang pandemya. Deng aliwa naman siguro mas kimila ko na ing pandemya, mas burida pa ing maka-face mask. Una, tipid sa toothpaste, walang face mask. Tipid sa toothpaste yan. Huwag ka lang masyadong ihinga, mahihimatay ka sa sarili mo. Pangalawa, yung iba naman, kahit hindi na mag-makeup, basta mapagkagising sa umaga naka-face mask na, tago ang tigidig at wrinkle sa pagmumukha mo. Basta't naka-face mask ka. Maluwatan nang iakakit ing lupa ning balang metong. Bakit ko po abanggit kaya kayo rin bagay areni? King kaya katamo pong dimdam ebanghelyo, dimdam tayo po inga pong Ginoo. Go on your way, ana. Ume kayo, tutubod na kayo, anting tupa, king busal dareng asong gubat. Tutubod na kayo anting tupa, king busal dareng asong gubat. Eko magdalang pitaka, eko magdalang balutan, eko magdalang sandalyas, at eyo papansinan, eyo atuan deng taong at suking dalan, nga naning ngapong Ginoo. Nga nang Jesus karing tinubod ng 72 alagad. But this early, buri ko pong pututan nung nanuman hingiisipan yung ngeni. This early, I would like to clarify
and make it a point na aintindyan tamo na nung buri ng sabyan ni nga pong Ginoo, king pamanubod na karing tupa, busal daring asong gubat, the sending of lambs among wolves. I would like to make it a point and make it clear that the goal of Jesus is not for us to understand na ikatamo, tupa tamo, de nga liwang tao, lobo la. Ikatamo, tupa tamo, paboren na katamong kanandareng lobo, ali. Den Kristiyano, tupa la, paboren dalang mapangan, alipnan, panasakitan dareng lobo, ali. O kaya naman baligtad, dali mo rin, banta, deng tupa, sikan la, at sambutan dalareng lobo, ali. We have to realize that the goal is this. The goal is very simple to hear. This is the goal of Jesus. To create a home where the lambs and the wolves can live together. Nung no ka rin ing tupa at ding asong gubat, agyudang miyabing eda pa nasakitan ing balang metong. And this is the dream in Isaiah chapter 11 verse 6 that we often hear pachek magpasko nga ng Isaias. And the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie with the young goat, and the calf and the young lion and the fatling together. And the little boy will lead them. Ding tupa, ading asong gubat, miyabelang payapa, panimunano ning metong amalating anak, Yesu Kristo. Isang beses pa po, huwag nang alisin ang face mask. Tignan ang katabi. Tignan sa mata ang katabi. Mabilis lang po. Mabilis lang. Tanong, masama ba o mabuti ang katabi mo? Merong masamang tignan, merong masama ang pagmumukha. But mind you, kahit paano mong tignan ang mukha ng iyong katabi, no one sees the heart. Walang makakakita beyond that face. Hindi mo makikita kung ano ang nasa loob ng pagmumukhang iyan. Pwede ba nating sabihin, lahat ng nakaputi sa simbahan, mabuti? At lahat ng nasa likod ng simbahan, masama? I don't think so. But there will be one thing. There will be one thing that will identify who the lambs are and who the wolves are. There will be one thing that will identify who the lambs are and who the wolves are. Ang mga tupa ay humahayong walang dalang pitaka, walang dalang balutan, walang dalang sandalyas, at hindi binabati ang mga tao sa daan. They are the people who, though even rich or even poor, they only trust in the grace of God. Makwal talaman o kalulula, ing pagtiwalanda mo aliwa ing sarili da. Nuna ing grasya na ningabong ginumani gobra karela. Kaluluman o makwalta. Deng tupa, elamagdalang pitaka. Hindi nakakapit, hindi sakim sa pera, hindi sakim sa kayamanan. Ang mga tupa walang balutan, walang baon-baon, hindi nagdadala ng make-up, hindi nagdadala ng maraming alkohol, hindi pinangangabala ang kanilang itsura, hindi masyadong abala kung anong lilitaw sa kanila sa harap ng ibang tao. At yung mga tupa, walang sandalyas, hindi pinagmamayabang ang kanilang katayuan, hindi pinagmamayabang ang kanilang kabuhayan, kung gaano sila kataas sa lipunan. At ang mga tupa, hindi binabati ang mga tao sa daan, hindi naghahangad ng kasikatan at impluensya. Ngunit ganyan ang kabaligtaran, ganyan ang mga asong gubat, matakaw sa pera, laging may balutan, abalang masyado sa kanilang itsura, laging may sandalyas, parang hindi nakatungtong sa lupa, masyadong mataas ang tingin sa sarili. And greets anyone, naghahangad, uhaw na uhaw sa pansin at kasikatan. Yan na mga asong gubat. Ang tanong, yung katabi mo, mukhang tupa
o mukhang asong gubat? Huwag nyo na pong tignan, baka magkasapakan kayo dyan. Mukhang tupa o asong gubat? But this is the good news to all of us. Ito ang mabuting balita. No one among us, wala ni isa man sa atin ang kayang magdikta o manghusga kung ang isang tao ay tupa o asong gubat. No one among us can recognize who the lambs are and who the wolves are. Bakit? Why? Dahil ang mukha natin hindi mukhang tupa, hindi mukhang asong gubat. We have human faces. Ang tanong, who can judge who the lambs are, who the wolves are? Sinong tutukoy kung sino ang tupa? Sinong tutukoy kung sino ang mga asong gubat? Nag-iisa lang. It is only God. Ang Diyos lang ang makatutukoy kung sino ang tupa, kung sino ang asong gubat sa atin. Kaya wala tayong karapatang manghusga at magbigay ngalan kung sino ang tupa, kung sino ang pinagpala, kung sino ang masama. Tanong, ikaw ba? Bago mo tignan ng iba, kaya mo bang alamin? Kaya mo bang aminin kung ikaw sa iyong kalooban, isa kang tupa o isa kang asong gubat? Sino ka? Ano ka? Kung palagay mo, isa kang tupa, if you think that you are a lamb, magpakumbaba ka. Pinagpala ka. Bakit? Dahil kamukha ka ni Jesus. Kung palagay mo ikaw ay tupa, pinagpala ka. Kamukha ka ni Jesus. Kung naramdaman mo naman ngayon na ikaw o naramdaman ko na ako isang asong gubat, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kahit ikaw, pinagpala ka. Pinagpala ka dahil may mukha ka. Pinagpala ka dahil may mukha ka. Magugulat ka kahit ang mga taong matatawag mong asong gubat, meron silang mukha. Meron silang mukha. Kamukha pa rin ni Jesus. Kamukha ka pa rin niya kahit anong sabihin ng iba. Kamukha ka ni Jesus. Kung kaya't para sa pagbabago, may panahon ka pa. Pwede ka pang magbago. Ali po ba't karing mag-aral kay katamo, lalo na karing pengari, karing pong pengari, ngening panahon na ini, burida na para karing karelang anak, in face-to-face classes. Burida nung magbalik ding aliwang pengari, king eskwela ding karelang anak. Bakit? Face-to-face classes. First reason kung bakit. Unang dahilan kung bakit, dahil pagod na silang sumagot sa modules ng kanilang mga anak. Dahil mga magulang, marami nag-aaral, mga magulang, hindi naman kanilang mga anak. Pangalawang dahilan at ang totoong dahilan kung bakit kailangan na nating magbalik sa face-to-face classes ay ito. Dahil nothing beats face-to-face learning. Nothing beats face-to-face learning. Bakit? Dahil sa tagpuan lamang mukha sa mukha, makikilala sino pa ang mga dukha. Kailangan ng ating mga kabutihan, kailangan pang turuan, kailangan pang kaawaan. At dito rin makikilala sa tagpuang mukha sa mukha kung sino ang mga may kaya. Kung sino ang mga may kaya, may kakayahan tumulong sa iba at may kababaang loob na humingi ng tulong mula sa iba. Sa tagpuan lamang mukha sa mukha, doon lalabas ang kabutihan at sabay din lalabas doon ang kababaan ng loob ng bawat isa. Sabi po ng isang paboritong philosopher ng ating Brother Ronel David dito, na si Emmanuel Levinas, ay ganito: nasa mukha ang isang pinakadakilang kapangyarihan, pinakamataas na kapangyarihan, nasa mukha ng tao ang pinakamataas na kapangyarihan na naguutos at sinasabi sa atin
Nasa mukha ang salita ng Diyos. Nasa mukha ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mukha, dumadaloy ang salita ng Diyos. The Word of God is in the face of the person next to you. Ang salita ng Diyos ay ang mukha, isang pananalitang walang sinasabi. Ang mukha ay pananalitang walang sinasabi. Sa mukha ng tao, sino man yan, mahirap man o mayaman, ay merong isang kautusan. Sa bawat mukha, pag may makikita ka mukha, ito ang utos ng Diyos sa bawat isa. Humayo kayo. Kayo ay magmahalan. Kayo ay magdamayan. Kayo ay magtulungan. Dahil sa Diyos, lahat kayo ay may pangalan. Lahat kayo ay may mukha. Kayo ay magkakamukha. Kayo ay mukha ng Diyos. Hindi ba't madalas po nilang sinasabi kung meron pong mga magkasintahan dito, lalong-lalo na doon sa mga matagal na nagsasamahan. Yung mukha daw ng mga magkasintahan na matagal nang magkasama ay nagiging isa. Nagiging magkamukha sila. Bakit? Ito ang layunin natin. Na tayong lahat ay maging magkakamukha. Ang layunin natin ay patagalin, patibayin ang ating pagsasamahan at pagdadamayan hanggat hindi tayo nagiging magkamukha, hanggat hindi tayo nagiging kamukha ni Kristo, hindi tayo titigil maging mabuting loob, magandang loob sa bawat isa, hanggat hindi tayo nagiging kamukha ni Kristo. Maganda, mabuti. Hindi tayo mapapagod magtrabaho hanggat hindi natin nakukuhang mukhang gusto natin, ang mukha ni Kristo. Noong pong First Friday, nais kong ulitin ang binanggit ko noong unang Biyernes. Politiko, pari, talapagobra, ordinaryong memalen, totoo. Atintangan sariling kapintasan, atintangan sariling kamalyan. Balo tamo deni kailangan talang panigobran at pagbayaran, totoo. Pero king grasya ning Dios, ni dinan tamong upaya, ban mamatawad, sikanan, ban suywan laring ding memalen tamo, king sarili tang mga lating paralan. Ala ke katamo ing alang kakulangan. Ala ni metong ke katamo ing alang kakulangan. Pero tandanan tamo, ala mo naman ke katamo ing puro mo karokan. Ala ni metong man ke katamo ing puro mo karokan. Atintangan kaya pa nadaralan. Politiko tama no taong pisamban. Atintangan kaya pan kapilubluban. At yang kaya pa na yan yung burita mong atuklasan. At walang ibang paraan kundi ang tagpuan ng mga tupa at ng mga asong lobo. Mga tupa at mga asong gubat. Tagpuang tao sa tao, mukha sa mukha, puso sa puso. Walang ibang paraan patungo sa puso ng iyong kapwa kundi sa pamamagitan ng kanilang mukha. Humayo tayo ngayon, makipagtagpo, makipagkita, puso sa puso, mukha sa mukha sa ating kapwa. Lalo na karitang sa mga taong pakiramdam nila'y wala silang maihaharap na mukha sa ating lipunan. Dahil sa kanilang kahirapan, dahil sila'y mahihina, dahil sila'y marurungi, sila'y sugatan, sila'y inaayawan. Sila'y ating lapitan, sila'y ating pakinggan, upang sa gayon, ganap natin silang matulungan. At dalangin po natin, paglabas natin ng simbahang ito, pagkatapos nating tanggapin si Kristo, sa susunod na makita natin ang mukha, lalong-lalo na ng mga dukha, meron na tayong pagtingin, bagong pagtingin, pagmamahal. Kapag nakita natin ang mukha ng iba, sana meron na tayong pagtingin, pagmamahal. Amen. Talakad tapong ngeni at ipasagtaya ing kaya katamong kasalpantayanan.
Sasalpantaya ko, King Diyos ipang mayupayang tutu. Lina lang kimbanwat yato, at ang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Ponso Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, epay tasya banwa makalukuluk wananing Diyos si pamayupayang. tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banbukong ka rin magiyempon may mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamaking santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang biyaring mete, at king biye alang angga. Amen. Antimoing inawad ng Jesus kay katamo, manalangin tamong miyabe-abe king ginu ning palutan, bayang paralang dakal at alapagobrang tumipon king kayang pupul, nga tamong manalangin ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo pa yung tulot mawala ing pupul uling kailangan dako. Paralakan dakal at alapagobra king kekang palutan. Inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo pa yung tulutan minalog ding kekang tiburan. Uling kailangan dako. Kambilan mo laban ka ring lalapit, aasong gubat. Inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo pa yung burisan, ding kaluguran, ning kapayapan, agyamang erabalo, ing kailangan dako. Pagkaluban mong kapayapan, ding karelang pibale-bale at bansa, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo kakalingwan, ding masakit, uling kailangan dako. Pakayapan mo la at di ng sikanan, mamusan king karelang krus, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. King kataymikan daring puso tamo, adwan tamo king ginuing sarili tamong kapagnasan. Ginu, pagkaluban mo king sikanan, milapit king kayarian mo, karing sablang bisang makiramdam king amano ning anak mo, lalong-lalo na ring taong mangay na at kababayatnan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kanakot kay kayong daon matanggap ya arapaning Dios ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana iting ginuit, gawan karinggamat mo. Kingi kapurit, kaligaya ning kayang lagyo. Ing kaya katang kasaplala, ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon king ikaligaya ning kaya kang lagyo. Padalisaya na kami at dala na king ilapit king biyalanganga. Itiadwan mi king lagyo ning ginuming Yesu Kristo. Ing ginuman tabi ya kaya kayo. At kaya ka, antimo, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat tampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Dios king alanganggat lubos mayupaya. Kapamilataning kayang pangabait, mi bait kayang pasibayo. King kayang pamaylas sa mi kabus kami king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeles karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya layon makyabe alang tuk ng pamamya kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal mingipa, karapat dapat da kang purian ning meto yato, uling king kapamilataning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamaos king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangyabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi, ing pabanalan mula, ing espiritu mo, reting ayin adaralamit darawon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape. Pasalamatan na ka at pinuri, piraso ne, at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan yeti ikongan at kananie. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis.
Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para ke kayo't para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo me viea, Cristo mataya paking kawakasan ing anaon. Napangyapan kawakasan ing panahon. Tatangyapan ing kawakasan, ing kawakasan, ing panahon. Iba, gaganakan mi ing kamatayan ing kaya kangana kami ang habos kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi yake kabilang kapasalamatan iting mabye ampon banal na sakripisyo. Balikdan mi ngayayin ing kaya kang Santa Iglesia at lawan mi ing mi daon king sarili na. Paulin ing kamatayan na ikwa na kaming binalik kaya ka. Pagkala mo king ikaming misulusulo king kayang katawan ng pondaya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alang anggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen na induning Diyos. San Jose ing kayang kawagas-wagasan na esposo, kambering wan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at maligayang martires, at ding sablang santo. Paulin ing pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Ipa, iti sanang ayining pangasut mi keka, mamungayang kapayapan ng ponkaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan ng ponluguding kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kay tiking yato, kambening kaya kang talasuyo Papa Francisco, ing kaya kaming arsobispo Florentino, ding sablang obispo, iamong rauling kaya kaming kura paroko, ating mabilog abalayan na netbus ning kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitmong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kaya ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman, ting kapatad ming meyango na biye, lalong-lalo na Ibrayan. At ding sablang kaya kami matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang angga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupay ang tutu, kagumning
Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman, kingalangangga. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Anting meto nga pamilyang inaus na ning Dios si pa, banipakit ing lupa ng Kristo king yato. Maus tamo kayangin iking panalangin at tiro ng Yesus kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalangangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon mag-ari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimu. King masayang paralan, idake tangin, king balang metong, ing tandaning kapayapan.
Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo i Hesu Kristo ay mitutubod kay katamo, ban maging lupa na king yato, ban ibayo taya ing lupa na ning yato. Mapapalad tamo ikatamong mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo, kung matanggap-tanggap kay ka, dapat yagkas may nga man mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sana kay magkulang babiya kapurian ke ka, para king kaganapan ning biyat kaligtasan, ay pagkalub mo kay kami kaniting Eucharistia. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk ko po sa guli para king makuyad. Announcements po. Magumpisa na yung Aldoning Dalo Barrio tamo po. King Martes, July 5. July 5, Martes, magumpisa na po yung kikatamong Dalo Barrio. 4 p.m. po yung assembly ka rin kari Brother Rolly Flores. 4 p.m. assembly po kari Brother Rolly Flores. At 5 p.m. po yung dakit king imahe ng Santiago with Coraldal. At katuki na po nita ning pamang dakit king imahe ing Santa Misa alas 5:30 ning gatpanapon king Martes, July 5. Karen pong tutuking aldo ala pong misa keni po kaya katamo pisamban bagkus dem pong kaya katamong misa karen la pong baryong Dalawan. July 6 San Juan Bautista. July 7 San Juan Nepo. July 8 San Nicolas. July 9 San Miguel, July 10, Santa Ines, July 11, Gawad Kalinga, July 12, Villa Santiago, July 13, Sitio VDLR, July 14, San Agustin, July 15, Santa Ursula, at July 16, ing pamanuli ng Santiago king Pisamban, kayantabe ning Coraldal, at alas 5 ning gatpanapon umpisa na po ning novena at Santa Misa, novena po para king kafiesta ng Santiago, king July 25. Kareta pong tutuking misa, kareta pong may sabing date areta, from July 6 to July 15, ala pong misa, Kenny, karen la pong baryo maganap, reng misa, kareng Dalawan po. At ken July 10 po, king tutuking Domingo, atin lang meeting ding lectors and commentators, altar servers, maidens, choir, property custodian on liturgy concerns. At pasalamatan tayo po imemasa king first reading tamo po nandin i Dr. Beverly Jane Reyes metong yapong Betisenyan manibat king New Zealand. Dakal pong dakal salamat. Talakad tapo ngeni para king tauling bendisyon. Inginuman tabe yake kayo. At kaya ka, Idukuyo da rin buntukyo at manigapu king bendisyon ning Ginoo. Ing mensahe ning aldoyti sukat ning gisingan ning balayaning Dios itamongan ating balang metong kaya katamo ban maging metong tang misyonерong iglesia makabuklat ka ring sabla pakyabutan ding sabla lalong lalo na ring pakakalulo uling bukod mong i-Kristo at ing kayang maya pabalita ing makapagdalang tune tula at kapayapan dake nakatangan ning iglesia ita itamo imesabing iglesia inya ing katungkulan tamo ya ing apakit taya king i-Kristo mabeya busal tamo ikatamo sani maging lupa na at pagdulapan tayong kayang lupa karing sablang tao lalong lalo na karing magkakasakit at manano na sanang ing Dios amayupayang tutu bendisyonan na kayo kambeda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye ing ipa ing anak ating banal na espiritu. Amen. Ing misa mi daon umena kayo king kapayapan, maging lupa ng Kristo, pagdulapan ing lupa ng Kristo. Salamat, King Dios. Deta po hanggang pabendisyon, imahe, nanop paman po personal, lumapit langan po kening arapan.